Askiki pantaknitaki kunjamaskaptasa churutaka futbol taqaytakam yatiyawinaka utji. Masuruq Primera División de Bolivia, Liga Tiguyantawin kimsa anotawinaka utjiway. Nairir anotawin Real Santa Cruz tamaq magolero 10 chungartaman puraptaway. Nairir golaq Real Santa Cruz tamataki upurinqa. Kunataj Efmam Jason González Supao kimsa tunkapaqal qunqatar gol chantanqa. Ukampiros 10 chungartamataki Michael Ortega Supao llatun tunkakatat paqal katam yaptatar gol chantarakinqa. Ukharaq Guavirata kimsa gol payoro Royal Palitamara tipaway. Nairir bagolaq Guavirata mataki upurinqa. Nairir gol Martin Alanis Supao kimsa tunkakatar gol chantanqa. Ukat pair gol Bruno Miranda Supao pusitun kapaskan katat kimsa qal katam yaptatar penalti gol chantanqa. Pair pachan Royal Palitamaki bagolaq purinqa. Pair pach gol Federico Seleche Supao chantanqa. Nairir soqtatun kimsa qalpun kataru. Pair kimsa qalpun kamayan kataru. Ukan virus kimsir golau Guavirata matak purinqa. Martin Alanis Supao jatun tunkakatat makatam yaptatar gol chantanqa. Ukat Real Tomayapu tamaq magolaru Oriente Petrolero tamam puraptaway. Nairir golaq Oriente Petrolero tamataki upurinqa. Nias Jorge Correa Supao patun kapusin katar gol chantanqa. Ukami pans pair pajanq Jefferson Santos Supao Real Tomayapu tamatak pusitun kasuqtan katar gol chantarakinqa. Churutaka kayantawin kimsa anotawinaka utji. Nacional Potosí tamaq Always Ready tamanpiu Víctor Agustín Ugarte anotan uyun kimsa haipura nataskani. Ukharaq Bolívar tamaq Aurora tamanpiu Hernando Siles anotan uyun pesqa haipuchi katanira nataskani. Ukat Palmaflor tamaq Blooming tamanpiu Bicentenario de Villa Tunari anotan uyun paqal qarum chikatanira nataskarakini. Masuruq Europa tuqan sumaytat tamanakaq anatawya qarkiwa. Nias La Liga yantawin Real Madrid tamaq kimsa gol mayorwa Español tamara tipaway. Real Madrid tamatakaq Vinicius Junior, Eder Militao kat Marco Asensio hupanaka koranaku chantawayapqe. Español tamatakaq José Lu Supao sapagol chantaway. Premier League yantawin Bournemouth tamaq magol charu Liverpool tamara tipaway. Philip Billing Supao sapagol chantaway. Leicester City tamaq kimsa gol mayorwa Chelsea tamanpa tipqesiway. Leicester City tamatakaq Patson Daka Supao sapagol chantaway. Chelsea tamatakaq Ben Chilwell, Kai Havertz ukat Mateo Kovacic hupanaka koranaku chantawayapqe. Tottenham tamaq kimsa gol mayorwa Nottingham Forest tamara tipaway. Tottenham tamatakaq Harry Kane hupaq pagol chantaway. Ukat Heung-min Son hupaq magol chantawayaraki. Nottingham Forest tamatakaq Yui Worrell hupaq sapagol chantaway. Ukat Crystal Palace tamaq magol chiru Manchester City tamanpa tipqesiway. Erling Haaland hupaq sapagol chantaway. Serie A yantawin Napoli tamaq pagol chiru Atalanta tamara tipaway. Kevicha Kvaratskhelia ukat Amir Rahmani hupanaka koranaku chantawayapqe. Bundesliga yantawin Bayern Munich tamaq pesqa gol kimsaru Augsburgo tamara tipaway. Bayern Munich tamatakaq Benjamin Pavard hupaq pagol chantaway. Joao Cancelo, Leroy Sané ukat Alphonse Davies hupanakaq magol sapamayin chantawayapqe. Augsburgo tamatakaq Merchin Berisha hupaq pagol chantaway. Ukat Irving Cardona hupaq magol zaku chantaway. Ukat Schalke 04 tamaq pagolaru Borussia Dortmund taman puraptaway. Schalke 04 tamatakaq Marius Bolter ukat Kenan Karaman hupanaka koranaku chantawayapqe. Borussia Dortmund tamatakaq Nico Schlotterbeck ukat Rafael Guerreiro hupanaka koranaku chantawayapqe. Ligue 1 yantawin Brest tamaq pagol mayorwa PSG tamanpa tipqesiway. Brest tamatakaq Franco Norat hupaq sapagol chantaway. PSG tamatakaq Carlos Soler ukat Kylian Mbappé hupanaka koranaku chantawayapqe. Hichuruq Europa tuqan sumaytat tamanakaq anatap qarakiniwa. Nias La Liga yantawin Pusi Jaipuruq Athletic Club de Bilbao tamaq Barcelona tamanpiu San Mamés anotan uyun anataskani. Premier League yantawin Tunkalwaraq Fulham tamaq Arsenal tamanpiu Craven Cottage anotan uyun anataskani. Ukat Pachpapacharuq Manchester United tamaq Southampton tamanpiu Old Trafford anotan uyun anataskarakini. Serie A yantawin kimsa haiput pistun kapaskan kataruq Juventus tamaq Sampdoria tamanpiu Allianz anotan uyun anataskani. Ligue 1 yantawin kimsa haiput pistun kapaskan kataruq Olympique Marseille tamaq Strasburgo tamanpiu Orange Velodrome anotan uyun anataskarakini. Uka kiuhilat kuliakaraka yaqhurkama mahach aruntawitaq nitaki.